Koronavirustilanteen vuoksi haluamme tehdä parhaamme mahdollisimman turvallisen junamatkustamisen eteen. Pyydämme teitä ystävällisesti huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja yskiessänne tai aivastaessanne tehtämään suun nenäliinalla tai kihalla. Pidättehän myös mahdollisuuksien mukaan etäisyyttä muihin matkustajiin matkan aikana sekä junaan noustessanne ja junasta poistuessanne. Huomioittehan, että emme toistaiseksi myy lippuja junassa. Oman istumapaikan voi varmistaa ostamalla lipun ennakkoon esimerkiksi verkkokaupasta, VR-matkailusovelluksesta tai lippuautomaatista. Kiitos yhteistyöstänne. Bästa passagerare, på grund av coronavirusläget vill vi göra vårt bästa för att säkerställa så trygga tågresor som möjligt. Vi ber er vänligen upprätthålla god handhygien och då ni hostar eller nyser, täcka munnen med en näsduk eller ärmen. Var god och håll i mån av möjlighet avstånd till andra passagerare under resan och då ni stiger ombord och av tåget. Vänligen notera att vi tills vidare inte säljer biljetter i tåget. Ni kan säkerställa en sittplats genom att köpa biljetten på förhand, till exempel i vår nätbutik, mobilapplikation eller en biljettautomat. Tack för ert samarbete. Dear passengers, due to the current coronavirus situation, we want to do our best to ensure that train travelling is as safe as possible. We kindly remind you to take care of good hand hygiene. When coughing or sneezing, please cover your mouth with a tissue or your sleeve. Whenever possible, please remember to keep distance to other passengers both during the trip and when boarding and leaving the train. Please note that tickets are not sold on trains for the time being. Please secure your seat by purchasing a ticket in advance, for example from our online shop, mobile app, or a ticket vending machine. Thank you for your cooperation.